پشتی کلوروژا 14/6/2016 بکارکی نمروتی تروریستên داعش 19 keçên êzidî li bajarê Mosul şewitandîn û ve çendê jî êzidî dilgiran kirîne. Lewra wekû karekî mirovatî û wefadariyek bo giyanê wan keçan li gundê Xetarê behyek duristkirin nanxwarinek amade kirin. Ev bi amadebûna Babîşêx û şandekî melbendê heftê neyîne û serokatiya Helopêncewînî rêwresmên evê bi rehiyê birêve çûn. ما 5000 کیجێت ئێزدی حەڕۆت شەوتینە. اختصابا 5000 کیژێن ئێزدی سۆتەنا 19 کیژە بترە. ئەمە ئەش خدایە مەزنم بتنەیە. ئش بەرمە بەس خدایەکی هەی ما خاس و قەلەندەرێت خۆێت هەین ما مەلەکی خۆی مەزن تاووس مەلەک مای هەی ئەم هیڤە ژوانە بتنێت کەین کو ما ژوی ئاگری خلاصکەن. ئەم دەنگی خۆ گەینە هەر کەسێکی پارچەی بێدنیێ بیرروباوری پیسانی هەبێت بیرروباوری ژیانی هەبێت دەستە خۆ درێژ کات بۆ چارەسەرکردنا vان کەچا و ژنێت ئێزیاش دەستێ داعشبینتە دەرێ. ئەم وەکی خەڵکی خەتارێ ئەبێ خێرێتکەین بۆ ئینسانەتیە بۆ باشیە بۆ ئەم ئەهادیسا ئەوی کاری شەرمەزار و ڕۆڕەشتکەین کارێ داعش پێڕات بێت ئەوی کاری و هەموو کارە. جلایکی دیو êzidî rexnê li hikûmeta Herêmê û Iraqê dikin û dîsan ragihandina Kurdistanê hember bê dengiyan li ser evê rûdana diltazî wê vî xastin ku bi zûtirîn dem ew keç û jin û zarokên di navdestên Daeş de mayîn bihêne rizgar kirin. هر البداية سوباسيا قناة بهدينا ساد كين كو اهتمامك قالك ما زندايا أفي تشترو داي الموصل كو نوزدا كي جد ميت ازدي هاتنا صوتن أبوي نفس طريقة كو طياري أردني هاتيا صوتن ومديت رولا قناة عربي حتى يت كردستاني شي چند بو البرانبري وي صوتناوي طياري أردني لبداخوا إيروروش أم ببينين قناة كردستاني حكومتها هريما كردستاني هيك رنجرنجيا كفي مسألة ندايا براسي شيء قالك دلجرانية بوموك ازدي أمي فيش خديت كين وفيش حكومتها هريما كردستان كين وحكومات عراقي ومنظمات مجتمع مدني منظمات إنساني ومحفل الدولي أم هيفيش خدي وانت كين أو زوتري وقت راب نسرخو آفيت ماي إجدسي وازالما خلاص بكات شوتاندنا 19 keçên êzidî li bajarê Mosul li serdestên teroristên Daeş êzidî dilgiran kirîne. Dîsan êzidiyan rexne li Herêma Kurdistanê girtin û taybet li ragihandina Kurdistanê hember bêdengiya wan hember evê karasata heram mazin ku bi serê êzidiyan de hatî li bajarê Mosul. Lewra daxwaz kirin ku bi zûtirîn dem ew keç û jin û zarokên di navdestên Daeş de jî mayîn bi zûtirîn dem bêne rizgar kirin. Ekrem Derweş Kanala Bedînan Sad. Gundê Xetarê.